Awu ngabuye madoda ngumfo wakho duza sitimela ngabuye ngumanyalo nikazwelonke ngabuye ngumtshalo ngenamoto bafethu awuseyibuyile lento yabuye lento neMaskandi talk show podcast ihamba phambili madoda awusuka awubheke nje namhlanje ngiphethe inkabi yami lapha ngiphethe isihlobo sami uthi ubuwazi nje ukuthi abakamlambo nomtshali beyodwa ungayazi phethe Ndabenhle madoda umfo wamlambo la namhlanje kunjani mfowethu hayi asibingelele kakhulu kuyisho ngicabanga ukuthi ingxenye kwahamba phambili iMaskandi talk show wayi ngiyabingelela igama lami nguNdabenhle owamlambo ngidabuka emsinga kwamajozi esigodini sasobanjeni lapha entanyizulu cha hayi ke kuyaqondana impela ngihleli ngisekhaya la awu mabhedla awusekhaya la kusho ukuthi ngajahela ngisho ihlobo inkukhu impela ngithi la ugcwala ushukela njengomoba kusekhaya nkabi yami hayi kuthunywa mina impela ekhaya kusemsinga kusemsinga ekhaya kusemsinga omuphi umsinga lo ebholeni ubona umsinga osheshayo hayi asiye kushesha komsinga sivara yeah mfowethu uNdabenhle umfo wamlambo ufika nini la emculweni kanjani mhlambe uke ngoba abanye banomlando wokugida yeah ubegida kubani hayi kwangezwa naye hayi wabona ilento eculo ubani iyabheda kahle hle fanele ngabe usho kanje lo ngoba nalezo ngoma ikhumbula ingoma phela nisho kanjalo ngabe seniphumile emaqhaweni ikhumbula ingoma kabanethi ebhalwe yini lo ngoma yeah cha uNdabenhle kushuthi ake ngichaze nje indaba ukuthi ufika kanjani la emculweni kaMaskandi yeah uNdabenhle ezebe khona owami umlando ngeke ufane nomunye ongathi mina ngeke ngagida kubani mhlambe ngicabanga ukuthi la kungavela khona ukuthi ukufika kwetalent lokucula kimi akuyona into engiyikhande mina ngoba ngisebenzile neqembu elithile ukuthi ayilento yenziwe phambi kwami kushuthi nami ngayenza ukufika nje emculweni kimi kuqale kulento yokuthi angithi uyazi ukuthi mawukhule emakhaya kugidwa ingoma kwenziwa yonke lento yenziwayo sikhona nesikhathi esike safika seyiginqi njalo oba ngiyacabanga ukuthi kukancane ukuthola umuntu osendimeni okungathiwa mangombuza ukuthi uqale uyithanda ibona kubani lento engamvezi umuntu yena ayibona kuwo wamkhuthaza yani ngicabanga ukuthi uNdabenhle mhlawumbe owami umlando ngazi uthole lapho ukuthi hayi kuneqhawe elithile mhlawumbe leza ngaze nami ngathi ayikhona lento wayenza kamnandi kangaka nami ngaze ngayenza kwakhona bathi hayi nawe ngathi uyayenza nje lento kuze kube nawe ugcina ke ya sokufika la hawu madoda yeah mhlawumbe usalapho ubani leli qhawe mhlawumbe la kukhuthaza wena ukuthi ugcina ufikile la endimeni maningi kodwa sekungaba ukuthi ke makufuneka lilodwa ngilisho cha ungitholele libelinye makufanele libe lilodwa lapho mhlawumbe sengaphumela khona obala ngisho ukuthi hayi umfo wabani hayi maningi kakhulu futhi ke msinga ngicabanga ukuthi ke vele mawakhona angeke nje uze mhlambe uthathe ibanga ukuthola iqhawe ngoba avele akhona futhi ke maningi wakhona futhi umsinga ondidane umsinga omashayina amahle yabona nje kodwa nje sesingaqala nje ngisho ngithi hayi umfo wagcwansi yena umuntu engicabanga ukuthi manje ngithathe bedwa uye ngasho ngithi hayi iyona ndoda leyana eyenza ngaze nami ngaba nothando lomculo ngaba umuntu nje olandelelayo yonke into ukuthi khamba kanjani la emculweni no ingxenye yale yankumbulo yabalandeli hayi impela ngiphuma khona laphana njoba nje vele sekuwobani vele isuka lapha emagazini ukuthi amagazakazi kulezo ishoshovu ngomunye wabo ngicabanga ukuthi akuyona into endala kakhulu ukuvula kwebranch lapha emsinga yamageza amahle ngicabanga ukuthi mazi ngakhumbula induna ezifana nogcini khona induna yamageza amahle ukuthi ugcini lapha ngicabanga ukuthi mayengakhumbula kahle uyazi ukuthi ngomunye kulaba ababekhona ivulwa lo branch ngayishwa ke ibranch le ivulwe nidane nawo vele ingase kusho ukuthi kulento yoqhawe lami ngisuka khona impela ngishoshovu ngisuka khona ngoba nami sengiphambi kwabantu kanje ngoba vele ngicabanga ukuthi wonke umuntu oculayo nokhona emculweni ubile neqhawe lakhe ngaba ukuthi kushuthi wenza into ongayazi mangabe awukazi ube neqhawe owuyibona iplan wawuyibona ngisuka ngani into enjalo cha lokho kuyiqiniso ngoba ngicabanga ukuthi nengane
izihambe vele kulokuthiwa ngathu ibona abantu bafuna ngihambe futhi yababona maye so uhamba kanjalo lokho kusho kuyiqiniso kakhulu futhi ngiyathokoza kakhulu nginethemba ngoba umuntu ongaseqanga izigaba njengawe yabo nje uqala waba umlandeli kwaya waba induna waba so umculi manje ngoba ngiyaye ngithi umuntu oqhenyela abalandeli khona labantu kuthiwa babingeleleki noma njani umuntu ongakwazi ukuba kwi-ground floor yokuba umlandeli nawe ukhalele umbone umuntu evuliwe into yocisha lapho nefoni ukuthi uyabona uma uyazi leyo nto uma ubona abantu bekulandela bekujabulela usheshe ubanike attention ngoba uyabazi lo babunzima bokuthi lo qosha ngesithombe nje sakhe usondela kuloya muntu omkhulu uyabona yini manje sihlushwa abantu angazi noma baba nenhlanhla yini bavele baqhamuka bengazange nje balandele bona siyababongela bona zingazi induna zamakheza agcina sezithwa ukuba induna kuphi lo yazi angazi zona angaze ngibe induna ngagcina nje ngakho ukuba umlandeli nokho wayemisela ngoba cabanga kahle ukuthi uhambo lami lokuqala ngizoyiThekwini kweminye yemicimbi eyayibe khona kwemkhulu kaMaskandi induna yamakheza amahle uEric Mfowamasango yena umuntu wakhe wangithatha ngapha eBosora sebhilini laphana ngofo ikhathi uzubona ukuthi into mawuyithanda yazi ukuze ubeka impilo yakhe engcupheni ngiyabula nje ngihamba nje isiganga ngobumnyama ngani na kulento ingaphakathi uzibona useThekwini laphana ngiyeThekwini ukuthi kanjani angiyeThekwini mina kula ngicabanga ukuthi ngiqale khona ukuyihlanganisa nabalandeli bamakheza amahle ngizama nje ukuchaza ukuthi ngisuka kuphi mina nokuba uNdabenhle njengoba sengiNdabenhle ome phambi kwabantu namhlanje yabo hayi ngizwakala mfethu kushuthi nje ovelo otununu othulisalinieza igenge nje kade izona zethu lezi ngisho ukuthi abantu engayangaphansi kwabo kuseyilezi ayikhathi kulungile ke mfethu asiphume emakhezeni sihlangene namageza namhlanje indaba ingoNdabenhle indaba ilana namhlanje wasefika kuNdabenhle emculweni uqale nini ungena e-studio ukrelease i-album engabe EP mangaphazama cishe kwaba u2000 ngoba uNdabenhle musha kulabantu abangamazi kodwa kulento yomculo hayi nami sengiyabalabala ukuthi hayi imvula sezikhona umuntu ongaze ngamtshela ngazi ukuthi iziyakhala ngiyazazi imvula cishe le album esiyiphethe namhlanje le Ndabenhle ihloko esithi impambuso kwenzani ingeyesithathu uyabona ukuthi wanawe uyathuka manje nabanye futhi bazothuka Kwethu iumsebenzi lo ngani zakwethu kaNdabenhle owamlambo ilicecwe leli bakwethu i-full album le inengoma eziyishumi-16 u16 lo kusetshenzwe ngani zakwethu akubona o2 minutes la waphikwa qaphqapho yashawa nje ingoma iphele ayiyashawa iphelele nje umuntu ayidlalaze iqede izwi ukuthi ngithini kuye mfowethu wafika endimeni wafika wazidela amathambo ngoba ke ziyakhala la futhi mangibheka ungathi akulindwa ingxabano ngoba omonya uzwa bekwebhana uzothi umuntu mina ngezwe yena engisukela ngangaze ngisho ukuthi ufithi kangakanani noma uhalala kangakanani ngoba khona inkunzi nje ezimanxushe ezithulile kodwa ezithi akekho nje inkosi yamuza ke angithinte engimzwise nje ngoba phela njengoba ngisho ngithi akulindwa ingxabano ukhona nje ukubuka nje athi le khathi le wena ikhathi ngazathi ngazi njani abayiswenza bazoyisho labo zakwethu hayi kunjalo ziyakhala la endimeni hayi makufika kulelo site noma kulo mdlalo makumdlalo kwaba kwenza ngazi ukuthi bakubiza ngani ngoba ngikwenzi mina hayi angicabanga ukuthi mina ngikulungele ukwenza lo nto leyo sekuyofana nomuntu nje ehambele yela la khona vele lini endleleni kade engalibonanga ngicabanga ukuthi kuyofana nemvula kimi evele yanginetha ngayilindele kodwa kuyona into ekhona emqondo nami ukuthi nginakho ukuthi kodwa futhi enye into engayisho angithi uyazi ukuthi njengoba sila endimeni umuntu nomuntu khona la akaziwa khona nje yabona ufika la usibani bangikumezele ukuthi yabo nami makufike ehaweni ngiyasho impela ukuthi hayi okay kuyoqhasha abagama mase kuthiwa nje umuntu usekwazi ukusilalela sonke emculweni njengoba sikhona angeke ezedlule kwabahlane ngangifakile ngehawu ngoba ila nami ngiyizwa khona uyalibhula mntanami hayi kuyalimale ehawini uyaza hayi kuyalimale ehawini ngicabanga ukuthi nje abawuzwile futhi lo msebenzi enye into abayituse kakhulu ukuthi hayi makufika ehawini mfana siyabuza
hey kuqhasha magabela uma ungayilalela ngaze uyitshela ukuthi ukhona nakasemthinte kabi kanti ayikho into enjalo inkunzi kwaziduli hayi ukuthi nje uyagiya yabona yazi ngisho magiya nje sinowe esaziwa endaweni sisinowe kodwa maske esathukuma sagiya ayinaso kuba nezinto ezifika kuya kangazazi ukuthi hey obani sebemenzeni kanti ke khona lento le umuntu nje emenza nje ukuthi hey man hey futhi nanokuthi into endala le mabhedla ngoba uzokhumbula ukuthi nomfazi omnyama wakumzwethi nihambe nihlanganise inyana engasebenzi umfazi omnyama mina ungazi usho kubani kodwa uyazi ukuthi naye yeah khona nje lolo lakana oluficana uma ngabe wenza lento engayize ngazi ukuthi mhlawumbe libangelwa yini nami njoba ngisho ngithi ukhona umuntu ongalalela umsebenzi wami ethi ubana osemthinte kabi Ndabenhle usemnyathele kuphi kanti cha ilento nje yokuba yimisha hayi futhi nanokuthi nje ke na ukhulila wangadoje endaweni zamagenge nikhula yayizwa lonto leyo bazomxolela la abasiphethe nizonqamula mengabe sidonsa nalendoda ngoba ngiyayithola ukuthi inothile kakhulu mhlawumbe ukuphuma nje kancane kodwa sikuyo Ndabenhle kodwa ngifisa ukuthi indlela ekushube ngayo mfethu emculweni ngizokwenza nje ngiqonde ngqo masibuka indaba kaKhuzani noMthandeni uhlezi kwaziwa ukuthi akudlalwa sisentanyeni emfaneni ukuthi sishawo bani kubani kodwa nje sihlezi sibekwe entanyeni uNdabenhle nomuntu owulandelile umculo kaMaskandi ngicabanga ukuthi uunderstanda kakhulu ngoba njengoba wazi wakhetha indidani wawuyikhetha over ibhova ngesikhathi kwakuyisona ngalesa ikhathi ushubile futhi ngokombono wakho ilanyulwe yini impi yoMaskandi noma phakathi emadlamini phakathi cha mntaka baba lapho futhi wanginika indawana engcinyana nengithandayo nengade ngisho ngithi mawenza ithuba livele nami ngabe kufanele ke kuzwakala ukuthi ngiyibuka kanjani lento yabona kuyiqiniso mfowethu esingesize sikwazi ukuphika sonke esiyazi indaba kaMaskandi ukuthi ukuba khona kwawo la ukhona ubekwe ilento yakhande ngaphathi kaMgqumeni nendidane yabona lokho ngeke size sikuphike siyakuthanda sikuthande kuyiqiniso uma ukhumbula kahle mina ukukhumbula kwami bengumuntu bengaphuthelwa ama interview endidane nabanye abacule bengithola kodwa indidane impela bengize ngithatha iradio ngiyohlala entabeni ekhaya ngibalekela ukuthunywa ukuthi ngingaphazamiseki la yabona ngithandi ke la yabo so into ebiyenzeka ke ngiyakhumbula kwamanye ama interview indidane ekuveza ukuthi bona benomgqumeni abakuhlalela ngaphansi ukuthi begcine bebabantu angazathi kunomdlalo khona phakathi kwabo uyabo so into enjengale mina mangibuka njengamanje uyazi ukuthi umuntu into emsebenzelayo ngeke ezeyigxeke mangathatha uKhuzani umbekela umbuzo ukuthi lento leyo uqhawe lami uyabona nobubikiyo kukancane ukuthi athi uyabona ngoba yena yamsebenzela noMthandeni futhi ngokunjalo mawumthatha umbeka la uthi uMthandeni kwamanqane lento yoqhawe lami mawuyibuka iyawubulala nomculo noma ikwenzani ngeke aze akwazi ukuthi ethi uyawubulala ngoba yena kuyamsebenzela nje empilweni yakhe kungenxa makhuluma uNdabenhle kanye nabanye abangenawo amaqoqo bazokusho nje kucaca ukuthi no lento iyawubulala kakhulu umculo ngoba yenza ukuthi kushort support kwabanye zakwethu ngenxa ukuthi abanabo uqhawe lami yabona hayi mfethu ayikuzwakela ungiphendule wazofika nalapho engisazobuza khona yeah kodwa into engayisho lento lena manenza nibaningi vele igcina iphoqa ukuthi kube ne competition icompetition ikisiza umuntu ukuthi akwazi ukuthi into enayenza ayenze ngokuyimisela ngoba icompetition mayingekho akekho umuntu ozofuna ukuhlula omunye ngoba icompetition ayikho okusho ukuthi mayingekho ufuna ukuhlula omunye nokuyimisela sekungashoda ukuza kwethu yabo futhi ngibuka ilokhunjana yakho la ngibuka iskimo sibophele la kulo 16 tracks okhona ngibuka lapha ku track 3 engomeni ethi ingana ikhohlwa ufeature umqabuli lapha noMademba ne ebese kube lapha ya ku track 6 la ithi khona ngeke siyeke la ufeature khona uqoqa bese u track 16 wazo feature istriker so Maskandi uyabo nangu ke ngikubukayo la mfethu kulabantu bafeatureile angwangabaza amandla abo kodwa into engiyibuka kuwena ukuthi ngoba khona abantu abathi befika noma bengakabi nesikhathi endimeni kodwa ke afuna ukusebenzisa i-hashtag yalaba sebebakhulu azomfaka ku-album yakhe kuyamsiza ke kona umuntu kuyam-uplift kodwa uthathe inkabi enithanilingane nazo noma enilinganayo nazo lokho kunginika ukuthi uyazithemba futhi awubheki igama mawufeature umuntu
ubheka ukuthi uzoyisho lento engiyifunayo lento esifuna uyikhona yini Ngoba- yazi ke ukuthi uselapho nje lento yama featuring lena inhle kakhulu ngivuqamba manga inhle kakhulu kodwa esikhathini sanamhlanje ngingakusho mina ukuthi uyazi ngizowasebenzisa amagama ozakwethu ngoba kuyaziwa vele endimeni bakhona futhi kuncane indawo nobani uyabona ukuthi kushubile ngokusemthethweni ke uyabona futhi ngizokusho lokho mina ukuthi lento yokufeature into enhle kakhulu kodwa uma uzofeature umuntu osenegama wena ongakabi nalo ufuna wazi lo muntu lokufana ukuthi uyisigwili kuye umenzisa i-single track yakhe yabona wena ufana nesponsor kuye ukuthi ngiyalinganisa mangabe ngizofeature inkosi emagcokami ufuna wazi ukuthi uyisponsor ngaleso sikhathi nenza leyo ngoma kuye ngoba inkosi emagcokama le ngoma enizoyidlala nayo ufuna wazi ukuthi uTikTok ubusy ama video abantu bazothatha lesiqephe esiculwa inkosi yamagcokami bazogcina bengamazi ngisho umnikazi wengoma uyabona ukuthi ayikho ukuthunya le yaphoshini bathatha le yandawana nje eculwa inkosi yamagcokami abantu le yandawana eculwa umzukulu eyakho bayidlula umuntu mangabe nje edlala ingoma ngefoni uze edlula ufuna la kungena khona inkosi yamagcokami ayi asheshe ikhuluma fana yabona ube isigwili nje kwinkosi yamagcokama wazomkhiphisa isingili wamkhiphisa isingili abantu bazothanda leyo part leyo mangake ngikutshela iqiniso kuzoba kubi kobe ngathi ayilona akayili kuyothengisa umsebenzi wakhe ubeze ukhuluma ngathi mhlambe badlula ngaze amashumi nabangaki abacula abafeature inkosi yamagcokama ingoma zabo futhi ezinye zazo zidlaliwe kodwa baziwa abanikazi bazo kodwa ingoma enenkosi yamagcokama zidlaliwe abantu bayithandile futhi bethandani le part enenkosi yamagcokama kanjalo nabo bonke abafeature lishwa yabo ya ayi uthola ukuthi umuntu inhloso yakhe bekuthi avele kodwa akwenzekanga namanje usahlala umsebenzi amele sebenze kanzima ukuze vele ebantwini ngoba ukuthi alanda inkosi yamagcokama futhi akamsebenzeli ngalendlela akafuna ngayo yebo ingoma yakhe udumo lusaya lapha yebo udlaliwe kodwa still uyayifana nomuntu osakhuphula inkosi yamagcokama ukuthi ebantwini bakho ndoda ngikusakibo ngoba kuvele kufike kuthiwe yazi yangena kamnandi way wangena umzukulu la hayi umzwile la abantu abasakhulumi ngomnikazi wengoma sebekhuluma ngobani ngomzukulu isho ukuthini lonto le upromote umzukulu yabo ayikho wrong but ngizama ukuveza ukuthi abantu bengalindeli ukuthi mawufeature inkosi yamagcokama noma umzukulu kusho ukuthi uzoduma usangenzeka kudume ingoma hayi wena vele mfethu uyezwakala ukuthi uke eskimini samageza awuseskimini samageza amahle le yagenge onhle uyizwe nje noma kuthiwa kuyaliwa lapha emagroupini oMaskandi ama post abuya ngakulezansi izo ngoba ke angeke sisifihle ukuthi iskimi esiningi samageza yiso lesesigcwele lapha kwindlamlenze uyazizwe lesasandla ukuthi lokwacikoza kwasuka ngapha kweza ngapha kulungileka sikho lapha mfowethu nanga umsebenzi ubukusiphi studio la busebenza nobani ngoba ezinye izinto ekufanele sizibonge lezo as much as Ndabenhle shaya kodwa uNdabenhle ube akarekhodwanga enqamla nje emaqeleni eziculela khona angemumva kakhulu ukuze umsebenzi abantu bekuzwe ilento le ebajabulisa la ngisebenze kwesinye studio engicabanga ukuthi asikakazwakali noma sakaveli kulezi istudio okwaziwa ukuthi ama artist angena kuzona maye kwenza umsebenzi istudio engisebenze kiso izigi record istudio senye inkabe ngicabanga ukuthi bengayazi abanye ijonge lihle impokazulu ngibona ijonge lihle ya lo kwazi ukwenza yonke into makhona yonke impela uyazi usasho njalo mangabheka nje la yonke into eyenziwe ngezandla ibenziwa kuye isiginci inkostina ayibo lwamuntu kunjalo so ngisho ngithi ngisebenza khona ngicabanga ukuthi uke wangifonela nje malangeni esixoxa naye ngoba uye waposta i-CD promo yami wathola incomo zazizancoma even isound yabona bayincoma abantu kakhulu isound wathi futhi ngiyabonga ukuthi ungayithembe ngoba beserious color lento besenza besingazi ukuthi abantu bazoyizwa kanjani kodwa ziyabuya impendulo abantu bazwakala beyijabulela lapho into esenzile okusho ukuthi asichaphazananga kulo msebenzi ngimiselile wayemisela yabo enye futhi into engeke ngiyithande ngalaba futhi beyitudo ezincane ngoba
as much as bezazi ukuthi bancane manje benza konke okusemandleni ukuthi niyogcina ukuthi ngincane kodwa umsebenzi nizawo ulwela ukuphuma kule nto ukuthiwa mncane. Dudo ngicabanga ukuthi lokhu vele nobani ziyamnetha ngisho umculi othi uyinkosi eMaskandi mhla ekhiphile khona iside elizothi hey ayikho lento yabo so ke lokho kakusho lutho kithi into esesiyazi ukuthi endimeni vele kuhlale kunje asikutholanga impela ukugxekwa ngesound futhi nangengoma sikutholele nje lokho ukuthi khona othi cha khona othi yebo abantu abayinganqanye bengamanzi singakafiki lapho dabeni lesagila ngoba sizoya lapho dabeni lesagila hamba kanjani ilakulele khona amandla yini ngoba niyaziphatha lesagila kanti mhlambe ikhona la kulele khona amandla mfowethu kuke kuhlangane oMaskandi la bekukhona lento ekuthiwa ingoma kazwelonke kule nyanga ezidlulile bekuthathwa ke oMaskandi abakwazi ukuhlaba ngoba ke oMaskandi abanye hayi abakwazi nje kusambazazela ukucula kuyona ke into entsha no babhekumuzi baze bahamba singakaze solibona unyawo liphakama belokhu beyitshekisela amabatha nje beyithi so ngizama ukubheka ukuthi wena uyinsizwa enjani likhona nilazi yaphakama noma uyaswenka nje ubuyile eceleni hayi lapho impela kusuke kusekhaya futhi kusuke kuwethe endlini mawufike enyaweni ngoba ngisho lokho ngoba eyintweni ezenziwe yimi kakhulu mangikhula nje ekhaya bekungeze kuthiwa abafana badlala ingoma mina ngikho futhi bekungeze kuma kuthiwa kusethu iskimu kuthiwe mina ngikho okusho ukuthi impela amakhulunywa ngonyawo kukhulunywa ngento futhi engiyaziyo hayi futhi ngiyakuzwa sekushiyana nje phela ukuthi ke uyabona angithi ayifani khona imakwe khona lezi akathi ubaba usomnandi ezosibali njalo kodwa nje onyaweni hayi nakhona singatholana umikahle inkinga asibi nayo hayi umzimba uyakuvumela ngabe uyaganga ungathi kujikije lo somnandi exakwe yimkhaba kodwa wena ungekho hayi ngabe uyaganga hayi mfowethu umfiliseni Magubane umqabula sheshe madoda isido mnandi ngokusondoza emlonyeni bantwana Ntombi imqabula enyameni ngoba kindness amasokazo namanje mayengena estudio usathi Thenjiwe ngiyafisa ukwazi ukuthi wena eyiphi ingoma as much as ungakahabi neminyaka emide kodwa nje kule ngoma onazo eyiphi othi mengabe ngifike estudio stage kangipha ukuthi ngifike noma ngingathiwa Ndabenhle isikhathi sesincane mfowethu uzoshilo kuzoba nje yokungena bese udlala nje ingoma eyodwa ozoyidlala eyiphi le othi hey ngiyofika ngidlale leyo makuthiwa ngizodlala eyodwa nje engingaphendula nje lapho ukuthi vele kuyenzeka lokho okusho ukuhlale kwenzeka kodwa ke le asifaka gibele stage ngale album ngoba impela iphume yizolo lokho iseyinja ngicabanga ukuthi lapho kasika ngoba ngingabezwa abantu ukuphawula kwabo ngoba le nganoma ngathi ibathi noma inhlanhla ayikho ingoma abantu abangayikhombanga kule album esizile okuyinto leyo nayo engiyibuka ithanda ukulimaza kancane umsebenzi ngoba esikhathini sanamhlanje kusetshenzwa ngengoma eyodwa kufuneka ihit le album ibilunge ukuphuma ezikhathini ezedlulela kwakuthiwa khona ukhipha ialbum eshisa ikhotha makuthiwa ishisa ikhotha kusho ukuthi zimnandi zonke lezo ngoma namhlanje sekufuneka ingoma eshisa ikhotha eyodwa manje lento ukuthi abantu beyikhombe ngokwehlukana kanje neyenza umsebenzi manje ulimale uyalimala phela lokho ngiqaphelele kakhulu lento iyathanda ukungilimaza umuntu engaze ethi mhlambe kuyagejeka kanti kuyasetshenzwa la kodwa ke manje asifuni mina cishe bonke abaculi ngicabanga ukuthi akekho umculi ongangena estudio ezephume azi ukuthi ayilike into engiyenzile umculi uzwa ngabantu kuthiwa ngathi kugejekile kodwa ngibengakwazi lokho asebenza ngoba ubeyabona lana impela ngiyakutshela yabona ebethi lana impela ayingibulele umuntu uzazi yena ukuthi usebenzeka ngala ngifika ekhona into eyenza ukuthi ingoma zibe mnandi ngalendlela ukuthi zibalwe zonke abantu bephawula ngazo sisenovalo thina sisafika sisafuna ukuthi wenze short ingoma nengoma eyiculayo uthi ye hit nenye futhi uzothi ye hit kanti zizomakana zigcina hit kufanele iphume yodwa kodwa ke zilandeleke nezinye kuyinkinga eright lokho mfethu kuyinkinga eright ngoba inkinga esinayo eyokuthi masivota alingana amavoti ezingomeni zilwa zodwa zibanga zodwa kodwa iqiniso ke imasesa siyirepapa yonke lento ithi Ndabenhle uyawushaya umculo uyawushaya umsebenzi wakhe uyayishaya ialbum eshisa ikhotha ngoba nakho ukhipha ingoma ezu16
kanti ingoma zimbili yeah futhi esibili lo feature ekhona ubanjwa wadusho nje yeah lokho as much as sifune hit eyodwa esizokwazi ukuthi le album siyiphusha kanje uyabo kodwa manje the rest shuthi abalansanga so ingakho ngithi noma kunjalo kodwa kuyinkinga eright inkinga esiyifunayo leyo uyabo mfowethu ngoba ke sisuke sishawe isikhathi mbukela ngikukhumbuze lapha ekhaya ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe lapho kwiMaskandi Talk Show podcast yethu ehamba phambili ungakhohlwa ukusubscribe izahlupha lento zesingisi subscribe on our YouTube channel wow semwena hayi kube setasini ngabe kanje way isiqenge nami uphethe inhlelo ngiphathe inhlelo ke namhlanje mfowethu kubahleli bemicimbi ngoba ke siyaqonda ukuthi kakhulu inzuzo ngomculo ayisekho kakhulu ekudayiseni ikakhulukazi thina kusithathe isikhathi ukuphume emakhanda ukuthi sigcwale kakhulu online akuphumeki kalula la ngoba sinale nto thina yokushutha uyabona senginayo uyabo ubufakazi so ngifisa sibhale incwadi nje ebheke kubahleli bemicimbi uNdabenhle ukuthi bafowethu uNdabenhle nangu uNdabenhle ngoba yiyo into sesiphila ngayo njengamanje ukuthi inkunzi iyaqasheka mayiqasheka itholakala kanjani hey mfowethu ngiyabonga kakhulu uma ufika kulezo ndaba ngoba ngicabanga ukuthi impela esikhathini sanamhlanje ukuze indoda kube noshelene uthola ngomculo impela kulapha kubahleli bemicimbi hayi kulapha kubahleli bemicimbi engakusho ke abahleli bemicimbi njengoba beabahleli bemicimbi noma ngabe nabo basiwe emcimbini wakhe azi ukuthi ubani mangimfuna uthi abe khona ngesizathu ngoba ngicabanga ukuthi into abasebenza ngayo leyo kodwa ayikhona into enjengale uma ngabe sabaculi kushuthi kiba sifane nezingane zabo umama mayezele akaphindi ingane enye ingakatholi uma ngabe ezipha lokho akupha khona ngisho gogo maybe emholweni ephethe ama-orange ufika nikele afune enye engakatholi ayinike angeke uzuqethe isimolwane sama-orange enganeni eyodwa kukhona engakatholi yabo isizulu ayidingi ukutoliwa uyayizwa leyo ndaba leyo esengisho ukuthi kubahleli bemicimbi abasithathe njengengane zabo beyazi inhloso yethu ngokuba semculweni ukuthi nabo la noma kuyithalente kodwa khona lapho futhi bazama impilo okusho ukuthi lonto leyo abafike bebathatha ababathathayo bephinde bethi ubani esingaze sibe naye noma bengeke besinike ithuba sonke kanye kodwa kancane ukukhumbula lo ngakatholi kungaba into esingayijabulela kakhulu leyo ngiyacela nje kakhulu ukuthi abahleli bemicimbi engathi bengake bekubukisise lokho ukuthi noma singesilawula indlela abasebenza ngayo kodwa umcimbi inhloso yabo ukuthi abaculi bekhona bakuthola kodwa akutholelo yakuphinde kutholelwe engakusho uNdabenhle nje ngicela ukuthi bemthinte lapha enambeni yakhe 07 96 82 33 99 07 96 82 33 99 angisho nje yona le ibe yodwa ngoba ngiyaqinisekisa ukuthi angeke ungifuneki ungangitholi qonde nje kanjalo mlindeni kaqala qede la uhlelweni ningamthinti njengamanje ngoba sisebhizi okay iya WhatsApp ngiya WhatsApp ngiyafoneleka kiyo la enkundleni zokuxhumana ko Facebook and stuff ku Facebook nje Ndabenhle Mlambo nje mina nje okusepasini yonke indawo la kunami khona kunoNdabenhle Mlambo Ndabenhle Mlambo uNdabenhle lo kuyena ovele ayakulona igama nje lokuthi sithe asilikhande sisebenze ngalo igama nje lami kulokuwavelela ongazi nguNdabenhle Mlambo kuze kube manje noma ekhona ke lawo ukuthi uma ungena emagengeni ukuthi awuwacashela amagenga uDoji uyalithola igama nginawo nawo la kodwa nje awukusebenza yiwo lawo ake kushaye ngibuze emfushane kabela Chiefs of Pirates ayi impela kula ekhosini saxabana Ronaldo noma Messi ayi uyimpela uMessi ayi yaswani straight nawe ukuzana noma umthandeni ayi ivaleke lapha kulungileke sibuye siqhubeke ngifisa ukubuza ukuthi umculo waNdabenhle mhlambe kukhona into kwaculela abantu ngaphandle ukuthi aculele yena nabangani bakhe hayi umculo waNdabenhle impela ziyididiyelwe ngicabanga ukuthi akukho
la ngicule ngithi ngiculela mina khona ngoba even engomeni zami noma mhlambe ngakhona lokho kodwa umculo mina ngufanisa nokuthi uyaba imbongi ema uyimbongi kuthiwa ngabe umbhalo wenkondlo eCPC ikhonto njengaleyo even nawo umculo ucula yabo bese kuba khona lento ukuthi uma umculo futhi uphinda ufane nomlingisi umlingisi lento ombone iyo TV akuyona impilo ayiphilayo uyalinganisa nje ukuthi so ke nami ke lana emculo nami ngiphinde ngibe umlingisi ukuthi ngakhuluma mhlambe khona ingoma nje ethi noma indoda ungayizalelisha umlengane iyabaleka indoda yakushiya angisumuntu wesifazane futhi lapho ngisebenza njengomlingisi ukuthi le ngoma le kubantu besifazane yayithola indawo hayi mfowethu bengithe sobuyela la esagileni angifuni usidlulela singadlulanga isagila mfowethu akekho umuntu ongathi safika naye usagila sakho lesi nami nesagila sami ekhaya umkhulu wenesagila sakhe omunye okanongoma unesagila sakhe kodwa ke ngiqale ukubona mina ngiqale ukubona la endimeni kaMaskandi umuntu ophatha isagila ngiqale ukubona uduma kahle ngabona uJaiva nasi lesagila sengisibona la endlini ithini into yalesagila usibona Ndabenhle manje noma nje uziphathele phela nje wasikhule emakhaya nje Ndabenhle mfowethu sikhule obaba besithethisela ukuthi uhamba ngezandla nje hamba uvathaza nje awushaya abanye bafana madoda bayi indaba lesagila ke enye impendulo usuyiphendulile wena ebengizokunika yona nje njalo kodwa ke kuyaziwa ukuthi mina abasebazi nje ngami nangumculo wami bayazi ukuthi emagameni engibizwa ngawo ngiphinde ngibizwe ngomfana wecala yabo noma ngeke ngisho yonke into ngalesagila kodwa ngiphinde ngibizwe ngomfana wecala ukuba umfana wecala ke ubaba omacala ongizalayo intweni kubaba eziyigugu isagila singezinye singamanye elinye lamagugu kubaba isagila yabo so manje kusho ukuthi lana kuhamba ngiqhenya nje ngokuzalwa kuye ukuthi ayikho into eyintandokwazi ubaba njengesagila kwezinye izinto yabo so usushilo ubaba ke mangabe nje uphuma uphuma noma beyaphuma yapi uyijikela noma ngenhla umusi uthi mawuhlangana nabanye abafana uzokwenza njani mawuhlangana nenyoka uzokwenza njani ayikho into akazi sakho nje ukuthi ufuna ibe khona into owazi ukuthi izophazamisa ukubo okufuna ukuphazamisa yabona so namsagila nje siyinto engasho ngithi sikhona kwezinye zezinto ezigugukini njengakuyo ubaba yabo mfowethu lento yesagila njengoba nje usiphatha kanje uma sekuthiwa mhlambe uzele unendodana khamba kwesikhathi ke nawo uzuguga kuyadluleka ke emhlabeni so waguga uma seyisiphathe lesagila siyobe singase sona lesagila nje owasigawula emsinga kodwa siyobe sesinento ethi esesinamandla wena wabona usiphephe ethi isikhwama sikayise sesinamandla aphindiwe ilento eyayikhona kababa wakhe nanokuthi ke nje unento ethi indidana uqobo lawo lengiphethe hayi kuba njalo ikhona umuntu into akayithandayo lendlela ukuthi ngayifela ngendlela esuke ikhona ngakhona enhlizweni yakhe nama ngisho ukuthi isagila ngithanda ukuthi ngasifela kodwa nje nginawo lo muzwa wokuthi hayi mangisiphethe ayangiboni kunenkinga engaba khona mhlawumbe ngoba khona lento khipha ialbum esibili ungayikhipha ialbum la uzibiza khona ngomfana wesagila ayangazi ngoba ikusasa laziwa kodwa nje koya ngokuthi mhlambe ikhona indlela lelo gama elifuna ukusebenza ngayo kodwa nje siseundabenhle kwamanje ngicishe ngenza iphutha mfowethu sekufanele sivalelise ngicishe ngenza iphutha akukwazi ukuthi ngihleli nawe ungumculi kaMaskandi uyiciko uphethe icwecwe la elishasha abantu nje abasazi nokuthi iphimbo lakhe liza lifana nelikagatsheni yini noma lifana nelikaphuzushukela hayi ngeke kabama ake ungithi ngizobona mhlawumbe ukuthi wenza kanjani ake ngidonse nje ingoma enganye yengoma engibonile ukuthi abantu bayithandile baphinde bayithandele umlayezo wayo awu madoda ikhona ingoma ethi ikhona kiyo le album ishe inguteki u28 ethi kubuhlungu yabona inayi ikhuphuka lengoma ikhuphuka nje ithi ikhona ubuhlungu mawuthathu ubuka kubi umbulawe ngane encane ngenaso ikhona ubuhlungu mawuthathu ubuka kubi umbulawe ngane encane ngenaso ngengibona izinja zizala zidla abantu abazobani izinja
ngiyengibona izinja zizala zidla abantu abazobani izinja angoba iqaqa lizizukunuka bahlale bexathi namadoda yini iqaqa lizizukunuka bahlale bexathi namadoda yini nemfena iwona isiphongo sayo bahlale bexathi namadoda yini ikhona kubuhlungu mawuthatha ubuka kubi ukubulawa engane encane ngenasono wey uyabona sikhupha kanjalo kulo ngoma ngichaza ukuthi awushonga ukukhuluma ngani yeah kodwa isizulu asitoliko cha ukuthi umuntu uyayizwela angone lady ibhekene nani le nuya namakhwapha nani yeah lokhu nibhekisa ngakithi la hey nganza kwethu ngaphambi kokuthi ngilidedele iqhawe ngoba ke isikhathi sishayile manje unangi udeshe seloku ngiqwequla ngeso lapha mfowethu ngifisa ukuthi ngibonge kakhulu ukusivakashela la kwi-podcast ethu namhlanje maningi ama-podcast akhona obungawakhetha nobungawavakashela kodwa nje kwathi ngizoya kwi-Maskandi talk show siyabonga kakhulu mfowethu ngifisa nje wakho ugoqa ukuzibongela sesiphuma sihamba asibonge kakhulu ithuba njengaleli uyazi ukuthi into mangabe uyibona usekudeni uyezucabanga ukuthi into yomntakabani uzofisa ukwazi ukuthi umuntu ufike kanjani lapha lo muntu usambuka lapha manje kwenzeke kanjani ezefike lapha so ke ngicabanga ukuthi sifike endaweni njengalezi kusho khona ukuthi into yethu esiyenzayo iyaqhubeka kusho ukuthi iyaya la iyakhona ukuthi sifike endaweni njengalezi kuPaulo ukuthi into esiyenzayo ayikho ndawonye inawo umnyakazo so nje ngaye ngithi ngiyabonga kakhulu kuyithimba lonke kuMaskandi talk show ngisho ngithi ngiyafisa sengazathi nabanye ngathola lithuba ngoba ngiyacabanga ukuthi la sithatha umsebenzi siubeka obala uye ebantwini ngoba umsebenzi wethu ingoma ziyatholakala kuma digital stores izona zonke indawo ethengisa umculo online abantu umsebenzi wethu bengawuthola befike bethi ngendabenhle Mlambo impambo siyokwenzani uvele wonke umsebenzi noma ngabe ikuphi siyabonga nje kakhulu impambo siyokwenzana awusuka madoda konje impambosi zingaki zisikhombisa umnikazwa nami lo 7 nguphethe ngiqisekile hayi noma akuyekile bengiyake impela u7 bese siqala ke phela ukuthi ihamba kanjani hamba ngendlela ezihamba ngayo kwezezihloko hey zihamba kanjani nayo le yokwenzisisa kanjalo yokwenza njani le iyokwenzana le impambo siyokwenzana le noma umuntu umona naye ekone niyonana iyokwenzana ikhona indawo eBhayibhelini ethi ongishaya ngetshe ngiyomshaya ngetshe impambo sokwenzana le noma lona iBhayibheli iphinde lithi ungabuyisela okubi ngokubi kodwa ngiyacabanga ukuthi babediniwe abaseKorinte emhlabeni ongishaya ngetshe wabonke ayisizile kanza kwethu sibonga kakhulu mfowethu sitimela samalahla mfowethu aziphasela uyahamba ke manje bahleli bemcimbi uNdabenhle umfokamlambo umtshali omlambo basale emantshalini angeke ngiqonye kaMlambo umlambo ngeke aqonye emantshalini yakithi lenkabe bahleli bemcimbi umtshalo ongenamonto lo umlambo ongenamonto lo awu kodwa bafethu azikho imoto